Ambunge wa Kagima muturikigano wagatanga ndwati ngugi Wangari wa mwaniki wa Kigumo Mary Waithera wa Maragwa na Peter Kimari wa Mathioya nio mahurire ndefe muteti Peter Kenneth gukoyo nimwe wahuranire giturwa kio president munini wake. Atongoria ya Murang'a Kenneth niwe mwagiriru giturwa-ini giki ona ningi gutwarithia na mbere haria president Uhuru Kenyatta gatigira guoka ni ukoria wa gicigo giki kia Mount Kenya. Gutire mundu ungituonete nake wito tungihota kuneana atiririre president tiga Peter Kenneth. Nikio twamurehe maitho-ini manyu na tuina right andu a Murang'a. Watu wa Murang'a tumejitolea, tukajitolea mara ya kwanza, second liberation. Sasa tunasema tuko na brand yetu, Mheshimiwa Peter Kenneth. Na kwiyenda ti kuru mutikaigwe muritohirwo ati kwiyenda ni kindu gitari kiega, kwiyenda ni kindu kiega muno. Murugamo uyu wa Atongoria ya ukite uriri githiuriri kigie no mwagiriru ukendekithio githurano kia munini wa mutongoria wa bururi kuma gicigo-ini kia Mount Kenya. Githurano ni giukite githiete na mbere kurigicana riri atongoria ta gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru, mutongoria wa Kenya Martha Karua, Peter Kenneth, Minister ugima wa mwiri Mutahi Kagwe odumwe na gavana wa Naikuru Kinyanjui mathiete na mbere kugwetwo githurano-ini giki. And we are behind Peter Kenneth so that in our next administration of this country, after our president retires, we get a position. Wanasema Peter Kenneth pale mbele. Ndimwire twi kanitha-ini nie ndikamuconora. Wira twanauruta na tinituwi. Kenneth norio koreto kigiritania na mutongoria wa UDM Raila Odinga ni mukirite rendekithia ria atongoria ya na moko meri guku akihinyiriria fata wa thayo mbere hindi ona thutha wa ithurano. Murang'a no irute umwe akorwo haria gatagati-ini na no tugire ni Murang'a ugwika atia kahinda kangigoka gutuike ni nie no mwathani ngacokeria nga. Atongoria ya makihurira ndefe Kenneth ta munini wa mutongoria wa bururi nake speaker wa bunge ya bururi Justin Muturi auma kaunti-ini ya Kiambu kurionekire kuruta mahitia atongoria taya aria makoretwo makirekereria miario ya kuonania ta gicigo giki kia Mount Kenya itakaruta muhuraniri wa giturwa kio president ya githurano giukite. Wengine wakisimama pale waseme ati sasa sisi tumechoka. Nani tumechoka tumechoka na uongozi? Tumechoka kweli? Wacheni kila mtu aingie kwa kiwanja. Mutemeru wa Atongoria maugite president Uhuru Kenyatta ni woka mahe mwerekera wa kuria makarura githurano-ini giukite na mundu uria makanyita mbaru giturwa-ini kio president. Mwenyewe alituambia atatuonesha njia. Na akituonesha njia, sisi lazima tukue na kijana wetu karibu hapo. Atongoria miahu ngurani kuma gicigo-ini kia Mount Kenya makoretwo magikinyiriria uria wothe urahitaitanira giturwa kio president no renda kura cia Mount Kenya agacagura munini wake kuma gicigo-ini giki na riri no rimwe ria rendekithia riria atongoria ya makoretwo magitemania metha-ini yari othe maranyo